Turabasuje mwese abakunzi ba Rwanda Burundi TV. Ubasuhuza ni Damascene, turi kumwe na Koffi. Koffi umeze neza? Ngenda aho nta kibazo rwose, nizeye ko namwe muri amahoro umeze neza. So natwe turi amahoro, reka duhikaze abantu bose bagiye kudukurikira kuri kino kiganiro cyiza twabateguriye. Uyu munsi turagaruka kuri Kongo, cyane ko iri guhitinga cyane muri geopolitique. Kongo no hari kubera actualité zituma dusesengura geopolitique y'akarere. Undi nk'umwino misi mu karere hari Kongo. So akongeraho hariya muri Iran na uvuga ngo mu turi strategique hari ibintu biri actualité. Hano muri kano kare ka East Africa ni Kongo. Muri Middle East ni Israel. Ngo muri Afrika ni Kongo, ahandi ni Israel na Ukraine. Afrika buryo turi strategique ni tubiri. Ni kino gice cya muri Est ni Kongo, nukajya no muri ruguru hariya. Aho ari za na muri Sahel hari Mali na Niger. Noneho muri Middle East hari Israel. Ubundi nitwo turi sensible kurusha utundi. Muri no misi. Gusa Ukraine icyari hiti nyine gusa birako nubwo sanka iri gukonja kwera bino bintu. Yego. Nkuko bisanzwe turahera muri Kongo. Turebe ibintu biba byasohotse, imyiteguro yo kurahira kwa Faci. Muyiteguye mute? Mu kanya rwose na amasaha make yari imbere tukaza kureba uburyo Kisekedi arahira. Gusa discours ari buvuge nge hari ibyo nkeka, ariko sinabivuga akanya tarabivuga, ariko hari ibyo nkeka kandi biraza kuvugwa byanga bikunda, kuko Kisekedi ndamukurikira muri espace, ibintu ari buvuge ntago bintungura, ndanabizi ibyinshi bugenda bizi. So ari cyo nshaka kubaza, undi kubera iki abanaliste abenshi cyangwa dukunda gukurikira geopolitique, ibintu muvuze usanga nyine ari byo bibaye? Ntago ari abanaliste bose, ntago ari bose, ariko burya umwanaliste uba muri espace geopolitique, ibintu avuze ntago babihindura kuko niho aba yabikuye. Ariko umwanaliste ideologique we ni umuntu uvuga ibyo ashatse. So nubango ubundi hari abantu bavuga ibintu ugasanga wenda hari nka side bariho. Example bura nkayivuze ibintu nko kuri Ukraine n'Uburusiya, ushobora kurengera. Ako hano mu karere ubwo ngendeye kuri ntuza z'abafana, kuri comment z'abafana, hano mu karere ikintu uvuze cyo gishobora kubaho. Nyine biterwa n'iki? Hano mu karere nuko akenshi ntabogama, ariko kuri Ukraine impamvu mbogama ngenda byemera ko kuri Ukraine mbogama, kuko Ukraine nahisemo ko ndeba umuntu watewe gusa ntitaye ku wateye ibyo akora. Putin ashobora gukora ibikorwa runaka ariko simbivuge kuko yarateye kandi simbyitayeho. Ariko hano mu karere ndeba ari force de frappe ntabogamye. Niyo mpamvu ibintu mvuze hano mu karere ushobora kureba amakuru ahari, ushobora kureba ibihari nkakora prediction, pretendinga ibizabaho. Ariko kuri Ukraine ho mbogamira ku watewe, bitavuze ko n'uwatewe nawe hari ibikorwa akora. Putin ibikorwa muri Ukraine ajya bikura kuko biri strategique ariko simbireba. Ariko Zelensky niwe ndeba, yatsindwa atatsinda niwe ndeba gusa, kuko ngewe mind yanjye iharanira sovereignty y'ibihugu. So reka twigarukira hano mu karere. Indege yo PDF iri mu bwoko bwa SUKOI 30 yarashe ku birindiro bya FARDC. Ariko bavuga ko bari bibeshye ko ari ingabo za ADF, nyine ari ingabo za ADF bashaka kurasa. Bintu byo urabyumva gute? Noise mu kiganiro gishize dukorana sinakubwiye ko M23 iyo bayirasheho igatabaza ibibwira nde? Wambwiye ko ibwira Museveni. Ibibwira Museveni. Rero nimba bazanye SUKOI bakazana CH4 bakayirasa kuri M23, ibibwira Museveni ati se ko haje ibikoresho biturusha. So ariko leta iyo yavuze ko bidefeze ko yarashe ibibeshye. Nukuvuga ngo urebye tension ziri hano mu karere,
nimba ikintu ugomba kwitondera ni ukurasa ku muntu. Museveni ntabwo ayoboye aho ADF iri. So ahubwo ikibazo kinini nibajije, leta ona igisirikare kiba gifite ubutasi. Ko urumva ntabwo abuza abasirikare bari muri Kongo cyangwa abatasi bariyo. Ko nabonye ibintu by'ibihugu na amacenga akomeye cyane. Yego. Bura Burundi buri mu Rwanda, abatasi bari mu Rwanda, bari muri Kongo, bari muri Tanzania, bari muri Kongo n'ahandi. Kimwe uko n'ababagande bari ahandi hose. None kubera iki UPDF yibeshya mu kurasa ikarasa kuri Farides kandi shaka kurasa kuri ADF? Ndakubwiye ngo Museveni ntabwo yibeshya, kuko ahantu hari tension zo kuza intambara y'akarere, buri muntu ikikorwa agiye gukora abanza gukora risk analysis. Museveni azaho ADF iri, kumbwira ngo yarashe kuri FARDC ngo yibeshye ntabwo bishoboka. Ubikubitirana bya ni nkubwira ko M23 iyitabaza ngo bayiresha SUKOI, ibibwira Museveni kuko ni we yarumye, ni we ushyiramo ideology. Museveni uyihoriye none kugira ngo FARDC itamwishyura waravuga ngo yibeshye. Nese hari aho bihore n'ubwo ejo bundi M23 yatangaje ngo batwoherereje ubutumwa kandi twabwakiriye, natwe tuzabasubiza. Hari aho bihuriye n'iraswa. M23 ntabwo ifite capacity yo kwishyura FARDC bitewe n'ibyo bayikoreye. Nk'ubu barashe aba commanders, senior commanders ba M23, harimo kubishyura ngo nawe warasa senior commanders. Buriya hari ikintu kindi abantu badatekereza. M23 bishe uhagarariye ubutasi bwa M23. Vuze ngo nawe nujya kubishyura urishyura uhagarariye ubutasi bwa FARDC, wabishobora se? Ahubwo Museveni we erega nakubwiye ngo nimba M23 bayirashe kuri bareshe bakoresheje SUKOI igatabaza, bakoreshe CH4. we na SUKOI barazikoresha. CH4 ejo bundi barasaba bakoresha CH4 kuko bakoreshe rero CH4 Museveni ntwara afite nini ni SUKOI. Ejo bundi barasa ko bari abantu bakoreshe technology, ntabwo baje nyine bura SUKOI iza ikuraho. Ariko CH4 ushobora kuvuga ngo ncakuye umuntu precision strike, bagakoresha ikoranabuhanga afite, niba ari telefone, niba ari iki, banyine bakaza rero bashaka. Gusa nyine bahapfira abandi bantu bamukikije ariko niwe. None se ibintu harantu bihuriye no kuba Museveni yarashe kuri Farides. Nuvuga ngo M23 yitabaje, nakubwiye ko ibitabaje Museveni bukiye mu gitondo ahitazana SUKOI. Ubwo ntabwo mva ko bifitanye relation. Kuri njyewe Museveni yari mahorera M23, kumbwira ngo yibeshye ntabwo ibyo bishoboka, kuko iyo ahantu hari tension ujya gukora ikintu wabanje gukora risk analysis, baguhaye amakuru ufite intelligence. Museveni yarashe kuri FARDC abizi ko ari FARDC, ntabeshye ngo ni ADF. Ahubwo kugira ngo Kisekedi atazura intambara yo kugutera wovuga ko wibeshye, ariko undi ntabwo uba wibeshye. Museveni yari marihorera nkuko nakubwiye ko M23 abari we ari iri gutabaza. Nyuma yuko Farides irasheho abakomando babiri bakomeye, gusa mbivuze nkuko M23 yabitangaje. Nyuma yuko irashe abakomanda babiri, yavuze ko izihorera. Mu itangazo ryayo yavuze ko nyine yakiriye ubutumwa kandi izasubiza vuba. None ubona urumanye nabijyanishije no kwihorera. Kubura mu ntambara gusubiza umuntu kugira gute? Niba kurashe nawe uramurasa, niko kumusubiza. None urabona izihorera gute ryari nyine urabona izakora gute? M23 nimbivuze ko izihorera ariko ntinyereke draft y'ukuntu izihorera.
ngiye nkora risk analysis nkavuga ngo uzihorera gute, donc nkora analyse nkavuga ngo uzihorera gute mu gihe utanyetse draft y'ukuntu uzihorera. Ngiye ndavuga ni uzihorera gute, ngiye nkakora analyse zanjye ku giti cyanjye. Nkaho ubona izihorera gute? So nimba M23 bishe kamandazi babiri nkuko ibivuga, ese M23 ifite capacity yo kwica kamandazi babiri ba FARDC? Ntabwo bishoboka. Ariko byaterwa n'aba kamandazi nka Betton. None se M23 bayiciye bishe umuntu ushinzwe ngo butasi, ariko ishobora kwisha district commander? No, nuvuga ngo ushinzwe ubutasi wa M23 baramwishe. Ese wakwica umuntu ushinzwe ubutasi muri FARDC? Wishe umuntu ushinzwe ubutasi muri Nord Kivu, ibyo ni icyuka, ntacyo bivuze. Ariko M23 ishaka Kivu zombi, ntabwo ishaka Kongo. Kugira ngo barikanize Kivu zombi nuko FARDC yindi baye neutralije ida fonction. Burya ntushobora kubikora indi FARDC igi fonction. Wowe ubona M23 izohorera gute? Ntabwo bishoboka. Nakubwiye ko M23 ikeneye abarwanyi, ikeneye propaganda. Kugira ngo ibyo bintu bikunde no kuvuga ko wowe witeguye intambara nibikubaho uzihorera. Nta kuntu waba ukeneye abarwanyi ngo uvuge ngo ntabwo uzihorera, ngo ntabwo ushoboye. Iriya ni propaganda douce kuri ngewe. Hari abantu bavuga ko nuvuga ngo hari abantu bavuga ko ishaka gufata none igiye kuzafata Goma kugira ngo yihorere. Oya gahigi. Uvuga ngo kumbwira ngo M23 izafata Goma, wabwira undi muntu utari ngewe. Ngiye intambara igitangira nakubwiye ko M23 idashobora gufata Goma. Impamvu wambwiye kugeza ya masaha nirayifata. Impamvu umva nabihindura se? Impamvu wambwiye harimo ingabo za yasa intambara, ariko tuyivugana kuri icyo kintu wambwiye ngo harimo ingabo za yasa ntiyazirasa, harimo MONUSCO ntiyayirasa, ariko MONUSCO iri kugenda. Hoya no kuvuga ngo ngiye intambara itangiye, M23 igitangira intambara nakubwiye ko idashobora gufata Goma na yasa itaraza n'ibintu byose bitaraza. Yarayifashe ntirayifite ko ntarirarenga. Ese wabuzana M23 igeze magingo ye? Ubu ngubu hari numva ngo bari muri iki canga nyine n'ahandi nyine nandi makuru nyine twumva na nkano bakurikira politike. M23 ntabwo ushaka gufata Goma, ntibishoboka. Erega burya ngiye ikintu nanzuye muri espace geopolitique ntushobora kugihindura. Ubu kuva twakorana ibiganiro ntabwo urabona icyo kintu. Nimba nkubwiye ko M23 itafata Goma, ubwo ntibishoboka. Uramutse uri mu bantu bakorera tactique cyangwa uri mu bantu batekereza M23, wayigira iyihe nama kugeza ubu kugira ngo ibashe kugera ku ntego? Kimwe mu bintu nzi nuko M23 ifite cracks. Burya M23 hari ahantu igifite icyuho. So ni nka M23 ifite cracks direct, ifite na cracks indirect. Cracks indirect nuko iyo nyifashe. Ejo bundi Bertrand Bisimwa yaravuze ngo Kisekedi natemera ibigano nzasatura no Kivu na Sida Kivu mbivane kuri Kongo. Yarabivuze. Noneho iyo mfashe M23 nkayitereka kuri ubwo butegetsi hahita havuka ikibazo gikomeye cyane cyo kubona TB iyobora. Wibuke ko M23 ivuga ko abarwandofone kandi abarwandofone ni generique, harimo amatribi menshi. Ase uretse abanyamurenge n'abandi bantu bavuga ikinyarwanda harandi barimo. Abarwandofone barimo amatribi, singiye kwigwanya avuga ariko harimo uyaza arayaza. Ariko bavuga ko abantu abahohoterwa nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo barimo amatribi menshi, ariko ntabwo ari tribi imwe. Oya, ariko bashaka kwihuza. Aha, ntabwo mbihakanye ko bakwihuza. Ariko iyo tugeze muri case politique yo kujya ku butegetsi,
haba hari tribu iri buyobore. Niko akarere kubatse. Iri buyobore n'abafashe imbunda nkuko tuzi muri Afurika bimeze. Abafashe imbunda bakarwana hari abandi uzi bayobora. Nyine wowe kitabasha kumva. Erega M23 impamvu yavuze ko ari abarwandofone ni iki ikabigira generique. Nuko kubura imbunda witwaje ubwoko udashaka gutsinda iyo ntambara. Ubwo rero hari tribiri strategique ubundi yubuye intwaro irahari. Ariko babigira generique kuko bazi neza ko ubuye intwaro witwaje tribi bite udashaka gutsinda iyo ntambara. Bahita babigira generique ngo n'abarwandofone. Ariko abarwandofone harimo tribu nyinshi ifashe ubutegetsi. Izo nyinshi urebaho harimo imwe yayobora. Havuka ikibazo cyo kubona tribi iyobora. Buriya ntugire ngo babarikanije nabo bashwana hagati yabo. Iyo ni cracks indirect. None reka tujye kuri cracks direct. Izo abantu babona ko kanya. M23 urebye nimba iri kurwana intambara. Intambara igira ibice bitatu. Hari front line, diplomacy, propaganda. Kuri front line M23 iyo uyirebye ni yandi umva ngo yafashe uduce, donc bose bari tribu zose zirarwana byitwa ko abarwandofone, ntago ndibwirwe mbijyamo kuri tele murabibona ibyo bakora. M23 ifite ikibazo mu kintu bita propaganda. Ako bafite abaturage aho bafashe bahumuriza abaturage bakavuga ati iki nibiki ubona haba ibintu by'imipira, haba ibintu by'imipira, kuganiza abaturage n'amazo abaturage agati nta kibazo muzagira. Urumva propaganda mu baturage barayifite. Ahubwo ndimbwira kuri diplomacy. Oya diplomacy M23 ifite ikibazo kuko diplomacy abayifasha ntago bayikora diplomacy kuko ntago bemera ko bayifasha. Cyo gitugwa mu mazi muri diplomacy. M23 nta muntu uyikora diplomacy. Ahubwo bura M23 ntago yaba yaraguye muri diplomacy. Nyine kuri case ya front line ibyo bakora murabibona. Sinigwa mbijyamo. Muri diplomacy abakaye bayikora diplomacy ntago bemera ko bayifasha. Bivuze ngo aho ngaho nta gice ifite maho. Tujye muri propaganda naho ifite n'ikibazo. Iki ni ukuvuga ngo M23 ntago ifite aba propagandiste scientifique. Burya aba propagandiste bari mu bice bibiri. Hari propagandiste élite donc scientifique, hari propagandiste rekanaye aba comédie. Baba navuga ngo Kisekedi ngo afite amatama manini, Kisekedi yanyaye mu gihuru, Kisekedi yari ikiro cy'ubugari. Ibyo bintu mbwira ikintu byafasha ku rugamba M23. M23 ntago ifite aba propagandiste scientifique. Burya iyo umutwe yubuye intwaro, umutwe wubuye intwaro ubundi abaha abantu bahanga indirimbo z'urugamba za morale zaki. Uzambwira abantu bahanze indirimbo M23 hari wari wayumva? Iya morale M23 wari wayumva? Wabibire ngo Kisekedi ngo afite amatama manini. M23 nifata amafaranga ashoboka iyame ngewe nikoreye propaganda. Wayemera? Oya nayibakorera ngiye kandi iri scientifique. Ndavuga nyine wayemera. Ngiye propaganda nakora M23 ntago ari kuvuga ngo Kisekedi ngo yanyaye mu gihuru. Ndavuga nyine waguha amafaranga. Nese nayanga. Ntago ari kuvuga ngo Kisekedi ngo afite amatama manini. Ibyo ntacyo byafasha ku rugamba. Ubu ngiye nayikora propaganda scientifique. Nyine Hamagara bisimo ejo. Mubwire ngo hari umuntu uri gukora propaganda. Oya muhamagare. M23 ngiye winyishyuye. Nayikora propaganda élite. Apana bira bintu by'icyuka ngo byo kuvuga ngo Kisekedi. Ndizeye ko atari kuri channel nyine babikora ko hande atari kuri no channel. Oya hano iyi channel se si yanjye hari umuntu waza ambwira ngo ibiki? Iyi ni yanjye ninjye wayishinze. Rero M23 ifite ikibazo mu kintu kijyanye na propaganda. Nta bantu ifite bayikora propaganda bahari. Byo vuga ngo Evariste ngo ibiki ngo Evariste ngo murane ngo Evariste ngo ntago yabura Burundi neza bira nta kintu byafashe M23. Ni M23 nishora amafaranga mu ba propagandiste élite nkatwe. Tikure propaganda ya nyayo. Apana iby'icyuka murambona kuri Twitter.
noneho kuri front line iyo diplomasi yapfuye propaganda igapfa kuri front line burya naho itugwa mu mazi. None M23 imaze kubona ko idafite abapropagandiste banyabo iyo yikore propaganda ubwayo, ujye ubona bawiri ngoma bajya gusura abaturage bakaririmba ngo iyo mana dusengera komeye, donc bagakoranya abaturage runaka bakababwira bakavuga ati twaje kubatabara, ni twebwe tuzabakiza. Ibyo nakubwira ko nyine bafite abaturage, ni twebwe tuzagira gute. Ariko bara abaturage bibwira ujye ubareba ni abantu badafite amashanyarazi, badafite business, badafite kandi babwira ngo amashanyarazi tuzayaba. Ariko abaturage koramo propaganda ntago ari abo ngabo. Abantu koramo propaganda ni abantu bazatanga aid. Bara abaturage mu 23 bibwira batanga fund, bafite akazi se. Ariko igize abantu bazima kuri Twitter, abantu bazima ku bitangazamakuru, n'abantu bari mu bihugu hirya no hino bajya batanga fund. Ariko ujya kumva umuntu avuze ngo Kisekedi ko afite amatama manini, ninde waguha $1,000 kuko wavuze ko Kisekedi afite amatama manini, ninde wakiguha? Ntawe. Ariko nje nshobora gukorera M23 propaganda kuryo ngomveka abantu bagatanga $5,000. Uvuze ko Kisekedi yanyaye mu gihugu, ninde waguha $1,000 cyo guha M23 kugira ngo igure intwaro cyangwa igure essence? Abantu bajye bamenya ubwenge. So hari umuntu wari wakora propaganda kugira ngo kubera impamvu z'inyungu runaka yaguhaye. Njewe ikibazo cy'amatsiko. Oya ngiye propaganda. Nago biri mu kibazo nari nateguye. Ikibazo cy'amatsiko. Hari umuntu urakora propaganda. Ubite n'inyungu runaka ubifitemo wowe. Ndajya nguye kuko njewe ndi umuntu elite politique. Kuba nta muntu uramikira kandi bivuze ko ntabishoboye. Nuko nguko. So kadukomeze. Nasomye Twitter ya FC. Ndetse nawe nakoreje nyine nagerageje gukoreza screenshot yabo kuri nyine twibyo nyine urabizi neza kutajya birabinze mbuga za X warazeshapye. Oya ngiye Twitter narayeshapye. Icyatumye nyeshapa nuko natangiye ko naje ibintu bya Twitter Space. Noneho hari Twitter Space nk'ebyiri numvishe numva harimo abantu bicyuka batazi diplomasi, batazi geopolitique. Noneho ndebye n'abandi bantu mbona n'aba propagandiste gusa bavuga ibintu bidafite sense. Ndavuga ni Twitter reka nyirekere bano bantu ngewe nigendera. So kuri XFC nakoresha ho screenshot aho ivuga ko leta ya FARDC leta ya Congo ariyo yica Gahenge. Ayaba Gahenge yuko bahawe mu karere cyangwa izindi leta mpuzamahanga cyangwa indi leta yose runaka. None se kubera iki FARDC itajya yumva ibintu mpuzamahanga cyangwa Kagahenge mpuzamahanga ibintu nyine so y'amasezerano mpuzamahanga? Kuki FARDC ari burya ari yico? Burya rero nimba ikintu kinshimisha iyo M23 imbwiye ngo iteguye urugamba, none Kisekedi akambwira ngo ntago yemera ibiganiro, ibyo bintu biranshimisha. Uko burya nanjye ntago nkunda ibintu byicaye bidafunction. Mba nkeneye intambara kuko nzi ko intambara yo ikemura ibibazo by'aka karere, mba nkeneye ko habaho intambara kugira ngo ibibazo bikemuke. Iyo buri umwe ambwiye ko yiteguye urugamba, ndavuga ni ibintu bizafunction. Impamvu FARDC? Impamvu FARDC ishobora kuba yica ibyo bintu nuko intambara muri Kongo ndi yamabuye. Nuvuga ko M23 hanifashe nticukuri. Ibyo bintu nta kintu byatwara leta ya Kongo. Ariko nibo hafashe ugacukura nubwo baba batanze Gahenge kandi intambara ari yamabuye, urumva bahita bagutera.
kuko ntabwo wacukura amabuye FARDC irebera ngo nuko Biden yatanze agahenge, nukora ku kirombe bahita bagutera, kuko intambara iri in terms of minerals. M23 rero nimba imbwiye ko yiteguye urugamba kukiba irasaho igatabaza, niba ititeguye urugamba nikurikiza ibyo bayisabye byo gushyira intwaro hasi ikajya muri kantonoma. So ibyo ujye mbwira bakunda gutabaza. Ubushize nawe ko waje ngo bitabariza Museveni. No, sinabikubwiye tugitangira. Museveni niba wambwiye ko Museveni ari M23 cyane rwose, uvuze ngo bafite contact ibabinyuzamo batagombye kubinyuza muri media, undi muntu wababwira ni ko iyo buri umuntu atabaje ko nuvuga ngo nge niba ntumye ahantu mfite contact yawe turavugana umunsi ku munsi, ntabwo ari ngombwa ngo ntange itangazo nandi baribona. M23 undi muntu bitabariza ninde? Niba atari UN cyangwa Biden cyangwa abandi bantu, undi muntu bitabariza ninde? Ko Museveni bafitenye contact, Museveni amuha abasirikare nkuko bivuga, amuha ubufasha bwose, undi muntu abatabariza ninde? Museveni nawe ntabwo ashaka gukora operation yadafite uruhushya rwa Amerika. Nuvuga ngo nubwo Museveni mwamufitanye network muvugana, ariko kuyenga ngo operation nuko aba yasabye uruhushya Biden. Nono Museveni ashobora guha M23 kugira ngo nzane SUKOI nkuko yazanye ejo bundi, wowe itabaza Biden abibone ko watabaje. Nono ku buryo ningenda mafite impamvu. So M23 itabaje ibibwira ishaka kubibwira Roni ni Biden. None bamara kubyumva Museveni agakora operation ntago bazamubwaza kuki wayikoze. Niyo mpamvu ronge mvuga ko ibitabaza Museveni, ariko ikamutabariza kugira ngo abone trust, abone impamvu yaje aho hantu. So ago numa yakabaye bitabariza Roni cyangwa abandi kugira ngo nyine hatazaza sanction. Ofete ibitabariza Museveni ariko ikamusabira permission, kuko ntago wambwira ngo M23 itabaza nta munibwira, ibifite uwibwira. Ubundi bibwira Museveni atiza nawe zana SUKOI dore bazanye SUKOI, ariko none Museveni abwira ati kugira ngo bigire trust we birege Roni na Biden babone ko ari karabe, ni ku buryo niza batazambaza impamvu ntaje. Niyo mpamvu wabonye Museveni azana SUKOI zikase kuri FARDC akabeshya ngo yibeshye, kubeshya ngo yibeshye kugira ngo Kisekedi atagutera, cyangwa no kugira ngo ajustifie ibyo bintu ko atari we. Ntabwo byari kugira ngo atabona ko urumva kurasa ku gihugu cy'abandi already no gutera ikindi gihugu, ntabwo gutera ikindi gihugu, ntabwo byabara kugira ngo ajustifie ko yaragiye kurasa ADF gutya. Erega na Kisekedi arabizi ko Museveni atibeshye, nawe arabizi ko ngenda niba mbizi ko Museveni atibeshye, Kisekedi n'utabizi. Ngo ibihugu byombi birabizi neza ko Museveni turabizi neza ko atibeshye, kuko ahantu hari tension nk'izi ngizi z'intambara ntabwo ushobora gukora operation utakoze risk analysis. Kandi umuntu ufite ubutasi yibeshya gute? Ntibishoboka. Museveni yabikoze abizi, azaho defili azina FARDC, muri se FARDC ntiba yambaye uniform. Na Kisekedi arabizi neza aho, na Kisekedi arabizi neza ko Museveni atibeshye, ariko no muri diplomasi umuntu yakubwiye ko yibeshye ntabwo ufite uburenganzira bwo kumutera. Na Netanyahu yarabikoze. Netanyahu agiye kurasa amasi arasoka ngabo za Egypt ahita avuga ngo nibeshye, bivuze ngo president wa Egypt ntabwo afite uburenganzira bwo kumutera kuko yibeshye bibaho. Yahise abireka president wa Egypt, yaravuze ati wibeshye birangire. Na Kisekedi rero nawe agomba kuvuga ati Museveni wibeshye ntacyo birangira, ariko ubutaha ntabwo uzavuga ngo wibeshye. Ariko si ya macenga nyakubwira nyine y'ibihugu abeshye babeshya na oya, nuvuga ngo iyo umuntu avuze ngo yibeshye habavutse ibintu bibiri, nuko utamutera ako kanya ariko ubutaha ntazabikora. Ako n'ubutabikora nese ntabwo kubeshya, ukibeshya kuri same case ntabwo ushoboka. Cyakubeshya reka nta bwenge ugira, wakwibeshya cyanga jondo ko ukibeshya no bombashi. No, ntibishoboka ibyo bintu. Kuri case ya kabiri bahita bagutera. Nuvuga ngo nimba wibeshye tukakwemera ngo wibeshye, ubutaha ukora risk analysis iri deep.
so Museveni rero kugira ngo Tshisekedi atamutera direct yavuze ati nibeshye for first case, ariko kuri second case ntabwo azavuga ngo yibeshye. So Ubushinwa nabwo bwatangaje ko buzafasha Kongo mu gukemura nyine bino bibazo. None se ubundi Ubushinwa unuwe mubano bifitanye hariya na Kongo ku buryo buvuga ngo tuzafasha Kongo? Kandi ubundi hari indege afite baguze mu Burusiya za mbere, izindi baziguze mu Bushinwa, hari zo baguze mu Bushinwa. Kubera iki Bushinwa bavuga ngo tuzafasha Kongo? Ubundi Chine, banze umenye ngo Chine na Biden bari he, bari muri centre géopolitique. Noneho rero Tshisekedi ni rezuti yo muri centre, ni rezuti ibintu byose ushaka kugera muri centre géopolitique Tshisekedi yabigufasha. Nk'ubu ngubu Putin kugira ngo agere muri centre, Tshisekedi amufashije rezuti, ndoko ni igikoresho gikomeye. Chine urabizi neza ko Biden arimo arakora ku buryo ivamo. Tshisekedi ashigikiye Chine yagumamo. Noneho Biden arashaka gukuramo abantu bose, Tshisekedi amushyigikiye byakunda. Umva buri muntu aramukeneye. Noneho Putin bumukuye muza ko ataragera mujya muri centre géopolitique. Abantu barimo bose nimba bazi neza ko Tshisekedi ari rezuti, bose baramushyigikira. Niyo mpamvu ubona Amerika na Chine byahuriye kuri Tshisekedi, kandi ubundi badasanzwe bahurira ku muntu. Yaba Chine iramukeneye kugira ngo igumemo, yaba na Biden amukeneye kugira ngo akuremo Chine. None se ko na Putin ari kuri ntuza kuri faci. None Putin nawe ushaka kujyamo, nawe arabizi neza ko Tshisekedi ari igikoresho gikomeye. Tshisekedi na Putin nibo batangiye gukorana mbere. Tshisekedi nta mwanzi n'umwe ashaka. Urabizi neza ko Wagner za bwa mbere yaba Biden ntabwo ari kuri mwe na Tshisekedi, na Chine yarataraza muri ibyo bintu. Putin wamuhaye SUKOI bwa mbere atemera no kugura intwaro cyane. None ibyo nyine bimeze bite? Impamvu Tshisekedi yayobotse Putin no kubera iki? Nuko mu minsi ya mbere Biden wateye Tshisekedi. Biden no kugira ngo umuneutralize nuko ufite umuntu twa Putin muri espace. Aravuga ati we Putin zana Wagner umena SUKOI. Impamvu ubona Biden ari gucinya inkono kuri Tshisekedi no kubera iki? Nuko azi neza ko agumye kurwana. Chine na Putin bahita bigarura Tshisekedi. Wore yakoze risk analysis avuga ati reka nje muri system ya Tshisekedi. Kuko nakoretse ko yaba Putin yaba Biden yaba na Chine ibyo bifuza muri centre géopolitique ko yabigira, nuko Tshisekedi aba ari umu arayi. Noneho Biden no ko ikirarusha abantu babiri nuko afite lobby barusha. Buriya Biden ashobora kwigarura Tshisekedi kurusha abandi ko ikintu bita lobby. Ariko bakakanya nta Biden nta gikorwa na kimwe arakorana na faci. Biden mbikubwire se icyambere kumukurira hambariko yagira ngo amwigarurire, amwibagize Putin na Chine. Icya kabiri Biden abwiye European Union ati ntimuzajye mu matora ya Tshisekedi ngo muba indorerezi, mu byo nibishaka amatora y'icyuka ntimuyopoze, barabireka. Icya gatatu ariko ibyo ni cyuka n'ubundi mbere byabaye European Union idahari. Ibihe mbere se intege amajwi ngayo bakamushyiraho. Ndavuga muri kese y'intambara. Ejo bundi European Union yavuze ati ntabwo tuzaza mu matora ya Tshisekedi, ntabwo tuzaza. Bagira ngo batazakora ikosa bavuge ngo ntiyagenze neza. Ibiteranye na Tshisekedi. Ikindi ejo bundi Biden yavuze ati nzohereza intumwa 5 zimpagarara mu kurahira kwa Tshisekedi. Ikindi ejo bundi Biden ategetse UN ko yemera Tshisekedi gukora operation militaire yo guhanagura imitwe yose muri Est, harimo na M23 ya Biden. Donc Biden ashaka ibintu byose byatuma Tshisekedi atuza mu mutwe, kuko yamaze kubona ko naguma kumufuraho kumushyiraho ibintu by'abagenti n'ibiki byose bizatuma Putin na Chine bamwigarurira. Nese yibagiye Putin amahinde SUKOI bwa mbere kama Wagner kamurindira ibirombe, Chine ikamuhereza indege
z'intambara zifite tekinoloji ihambaye ishobora kujya kwica umuntu batumyeho. Urumva ibintu yakoze biracyari gushinya inkuru, nta kintu gikorwa yari yamukorera. Nubundi Tshisekedi ntabwo ashaka kuba dominated by Biden. Tshisekedi arashaka triple balance of power system, abari bose babalancing. Ngo ashaka guhuza na Putin. We na Putin ntabwo agomba kugira. Ko Putin nawe ashaka balance of power system. Tshisekedi nawe ntabwo ashaka Biden udominisi. Biden ibintu byose ari gukora kugira ngo Tshisekedi atamwibagirwa. Ariko ntabwo ashaka kumusimbuza ngo amwibagize ba Putin na ba Chine. Rega Chine, nese Chine beko yadomye amabuye muri Green Network. Amabuye yose agurwa ari dominated by Chine. Tshisekedi arabizi neza ko kugira ngo M23 be neutralized. Akange Biden aruko Wagner iri hariya arabizi. So Biden we yaravuze ati nanjye Tshisekedi atanyibagirwa, reka nemere ibintu runaka nibyo arimo arakora. Ubu bivuze ngo Tshisekedi abafite ari batatu. Ubu Tshisekedi yabaye successful. Yaba Putin, Chine na Xi Jinping bari kumucinya y'inkoro. Bivuze ngo yabaye successful. Nuko ngo twabonye FARDC yoreza amato y'intambara muri Raka Kivu. Ese yebundi yaba yiteguye intambara muri kano karere? Tshisekedi ibintu byose ari gukora ubu ngo barashaka gutestinga ni weapons. Novuga ngo ubundi tuzi ko igisirikare kigira branche zingahe eshatu. Hari infantry ku butaka, hari marine mu mazi, hari na air force mu kirere. Noneho mu ba president bose ubona ba Afrika b'umukara, Tshisekedi ni ufite air force igezweho bita space force. Special force? Space, not special force. Space, donc espace. Undi ifite ni Misiri na Maroc. Space force nuvuga ngo ni air force ikoresha satellite. Ubu ngo bya bindi by'indege ziguruka zikarasa ibyo ntibikigezweho. Ubagezweho air force donc zino drone z'abashinwa bita CH4B n'izindi zikoresha satellite. Zino ndege zo zikoresha satellite. Urana nk'ubu bintu byabaye ejo muri Nyongera no muri Kicanga. Kuno babombarize M23. Tshisekedi uzko yari yicaye kuri ekara ari kubireba. Oya bira bintu byakozwe n'abazungu babiri bari bicaye no mukobwa n'umuhungu. Bari bicaye niho bateye bira bisasu. Ndajya ngo yego Tshisekedi yari yicaye ari kubireba. Nyongera na Kicanga. Ungu Tshisekedi ni president wenyine w'umwirabura. Uvanemo Egypt na Maroc. Uje mu bandi b'umukara. Ushobora gushoza Abarabu. Vanemo Abarabu. Ushobora gushoza Abarabu n'abatari bose. Egypt na Maroc gusa. Ushobora gushoza intambara akayireba kurekana. Ukuri kugenda. Kubera iki afite space force. Nese gusa no Tshisekedi ibyo warumbajije ngo arimo arareba ngo oya gusa ariko nyine yoreje amato muri Kivu y'intambara kandi bibavuga ko ashaka kurinda ngo umujyi wa Goma. Ibyo ngibyo kumbwira ngo yoheje amato reba kuri buri branch ya FARDC. Reka duhere ku butaka. Usko Tshisekedi afite ATACMS. Zira ntwaro z'abanyamerika bahazerenske. Nuvuga ngo missile launcher. Artillery launcher zira bya imodoka bisunika gutya. Tshisekedi n'ubifite hano mu karere. Hano mu karere n'abandi babifite. ATACMS. Yeah. Nta gihugu gishobora kugura ATACMS hano mu karere. Oya bashobora kugura bya by'Abarusiya bya Stalin. Rega burya Putin afite stock y'intwaro za URSS za kera. Umuperezida wa Afrika ufite amafaranga make arabimuha. Bimwe birasa gutya ariko arabigezweho. Tshisekedi ni wenyine ufite ATACMS hano mu karere. Artillery system. Tujye muri Air Force isanzwe atari Space Force, Air Force. Tshisekedi hano mu karere ufite Apache. Apache ni indege iterwa y'Abanyamerika. Uziko na Turkiya ibishaka kuyigura bakayishyiraho za norme igihe igomba kugenderaho. Bakabwira ati wereka kumvira Putin tuyiguhe. Wereka ibi tuyiguhe. Reka gushyiraho restriction kuri Israel tuyiguhe. Bakayishyiraho za restriction.
Kisekedi yaguze Apache iyo ni Air Force. Tujye muri marine, ubwo naho igomba kwereka hano mu karere ko ifite ibitwaro byo gutestinga n'ibipunizi muri buri branch ya FARDC. Noneho abaperezida ba hano mu karere ntabwo bafite space force, ntanwa usibye Kisekedi nta wundi muntu ufite intwari koresha satellite uhari. Nta wundi muperezida ushaka gusohora intambara ngo ayirebe kurekara. Ntabwo kwaba uko tuzi ko ari we wabitangaje. Hari abandi ko tuzi ko ibihugu bigira uburyo bwabyo. Ntabwo haba hari ikindi gihugu kitabitangaje cyane nko kujya utubwira ngo Amerika ngo hari ibintu idatangaza ikavuga ngo bayirusha intwaro kandi batazirusha. Ntabwo haba hari ikindi gihugu gifite ibintu nk'ibyo ariko kitavuze. UN Security Council itegeka igihugu cyose cyo kwisi ko nimba ari igihugu kiguze intwaro ziri catastrophique babimenyesha. Usibye Kisekedi hashize imyaka 10 nta wundi muntu uragura intwari catastrophique hano muri kano karere. Iyo wayikomanze bahita babishyira ku rubuga ko gati Kisekedi yatumije ino ntwaro, Evariste yatumije ino ntwaro bakabitubwira. Hari undi muntu none se Chine wayiguraho CH4B ariko muri kano karere hari abandi bayobozi, hari abandi uretse mubwire muri kano karere hari abandi bantu bakuru b'igisirikare bigeze kwifotoreza ku ntwaro ziri nyine ku ntwaro zikomeye zihambaye. Sinzi niba warazizanye nabahize ariko ni muri kano karere. Hari abantu bigeze kwifotoreza ku n'abasirikare bakomeye bavuze ko bagiye kugura intwaro nyine bazifotorejeho. Ntago nzi ngo dore impamvu nkwereke nimba Chine igurishije CH4B kuko Chine irashaka ko iyo igurishije intwaro catastrophique ihita yirata kuri Amerika ko hari intwaro zayo abandi bantu bari kugura zigezweho, ihita ibyirata. Ni muri Iran niba ntibeshye cyangwa wambwira igihugu kigambye ibyo bintu. Ngiye nkubwiye ko hari abantu babanye bazifotorejeho nta nzi ko kwifotoza. Nanjye nzagwifotoza nifotoje ku ntwaro, nzagwifoto ndi impande ya SUKOI editize ibyo ngibyo si Photoshop ntiyabikora. Ejo kuri WhatsApp yawe nzakweza amafoto ndimo ndagura intwaro mu Burusiya. Nzaziguha ndimo ndagura SUKOI zifite igisirikare. Oya kugira ngo nkwereke ko ibintu byose Photoshop yabikora. Nzagwifoto ndimo ndagura intwaro muri Ukraine cyangwa muri Burusiya. Twabonye muri Kampala hari kubera imyigaragambyo. Hari abantu bavuga ko badafite imihanda cyane cyane abantu badashyigikiye ubutegetsi bwa Museveni. Muri Uganda. Byo ni hamwe. Bavuga ko nyine imihanda yabo ngo irapfuye, irimo ibitaka, irimo ibiki. Bateramo ibintu by'insina n'ibiki. So ibyo wigeze ubibona cyangwa bibonye gute? Ahubwo nabonaga uzi ko umuntu yajyaga mu muhanda, bane muhanda urimo ikidendezi cy'amazi. Noneho agashyiramo amafi. Agashyiramo amafi akaroha. So rega biriya bintu bikwereka ibintu nagiye nkubwira ku Bugande. Ubugande ni igihugu kimaze imyaka 40 kitagira perezida. Museveni si perezida wa Repubulika ya Uganda. Pano abura bivuze Ubuganda, ubuvuze kira gice cyo. Oya kuri ngiye Museveni yashimuse Ubugande ntago abuyobora. Pano oya uri yuvuze Ubuganda, Ubugande. Uvuze nyine kira gice gitoya Kampala n'ibindi bice bitoya. Uvuga undi ko Uganda. Oya igihugu bita Uganda. Uganda Republic. Undi no Buganda nta perezida igira. Nta perezida igira imaze imyaka 40. Museveni ariko yarabirahiri. Museveni yashimuse Ubugande ntago buyobora. Yarabushimuse ntago buyobora. No ndi buyobora. Nta perezida bugira. Urumva bamaze imyaka baheruka perezida witwa Bote. Ikindi uvuga ngo ni kimwe nakubwiye. Ikindi nakubwiye ko urubyiruko rwa hariya rukeneye revolution. Obote Ubugande uheruka perezida witwa Bote nta nundi perezida baragira. Idi Amin Dada ntago ari perezida. Nyine Idi Amin ya Dada Bote no wamukurikiye. Idi Amin Dada nawe ari perezida.
hakurikiraho bote nta wundi perezida bigeze ko Idi Amin ariko ari na perezida uzko yashyize amafi mu Bugande bwose. Idi Amin ntabwo si ibikorwa Idi Amin yakoze wazongera bibone agafata yaguze amafi aravuga ati cyitwa amazi yose cyo mu Bugande yaguze imiti niba ati mushyire. Ndakubwiye ngo oboti yo bamuha amahoro ntabwo Ubugande bameze kure butagira imihanda. Nakubwiye ko Ubugande hari urubyiruko rwibaza ruti tuzaguma kubaho tutagira perezida kandi bamufite. Nakubwiye ko hari umuntu washimusa igihugu ntabwo ari perezida. Perezida ashyirwaho n'abanyagihugu. Museveni hari umuntu uturage wamuzanye samushyiraho samutora. Oya mbwira umuturage wazanye Museveni. Ese wamutora? Oya Museveni aza bwa mbere yatowe n'abaturage. Museveni yarwanye intambara afite igihugu. Okay yaragifashe. Nese umva ari umuntu wamushyizeho. Uganda yeruka perezida witwa Bote. Umuhanda Bote atubatse ntawe bazabona sinabikubwiye. Umuhanda Idi Amin atubatse na Bote atubatse ntawe bazabona. Kuko nta leta bagira. Bamaze imyaka 40. So bara abantu rero ubona batera insina mu muhanda baroba amafi mu muhanda ni urubyiruko rwifuza revolution. None nakubwiye ngo urubyiruko rwibona muri Bobi Wine. Ibyose narabikubwiye. Bakeneye revolution bavuga ati tuzaguma kubo tutagira perezida. None impamvu babikoze aka kanya hari inama iri kubera Uganda y'icyuka bita ngo ni R&D movement. Ngo ni ikintu gishinzwe ngo gutuma ibihugu biri muri global south bida dependinga kuri global north. Ngo ibihugu bikennye bita dependinga ku bihugu bikize. Imvira nk'icyo kintu. Icyo kintu si icyuka. Ngo umukene yigenga adakeneye umukire. Hari kinama cyabereyo bavuze ati reka twigaragambye abantu abashitsi baje babone ko nta n'imihanda tugira. Hari ibihugu babone ko dukeneye revolution. Hari ibihugu byo mu karere byitabiriye abantu. Oya birahari nka President Evariste yagiye. Bariyo benshi ba Afrika bariyo mu Bugande. Ariko ni inama y'icyuka nta ntego izageraho. Urubyiruko rukeneye revolution rwibona muri Bobi Wine rwavuze ati reka twigaragambye bano bashyitsi babone ko Museveni nta n'ikintu amaze hano. Ko dukeneye kugira perezida natwe. Erega buryo umuntu afashe ubutegetsi ku mbunda umuntu ntabwo ari perezida. Sabariki. Ni umuntu barashimusa igihugu ubwo muzongera kubona umuyobozi ari ko umuntu yapfuye. Umva umuntu uyoboye inteko nshinga amategeko urumva niba uyo perezida w'urukiko rw'ikirenga yakurahije uwa perezida kutuvuga ngo ubone si perezida ngo umuyobozi urumva ubundi niba sena yakwemeye sibyo sena ye uhagarariye urukiko rw'ikirenga akakurahiza wari perezida. Nakubwiye ko hantu itegeko nshinga rivuga kandi suryemera ariko se itegeko nshinga rirahinduka. Rirahinduka. Mu Faransa rumva bayagura uko bashaka. Ntabwo itegeko nshinga nirihinduka. Kenya warumva ahinduye itegeko nshinga. Ghana warumva ahinduye itegeko nshinga. South Africa warumva ahinduye itegeko nshinga. Itegeko nshinga ntago rihinduka. So uyu munsi hari ikintu uri tubwiye kuri offensive cyangwa hanze ese urumva byabura. Urumva ngo kunamba Ukraine offensive zisoka buri kanya. Eka mbanze nkubwira abantu Putin amaze gomba muri ya ntamba Ukraine ngo yo gukuraho Zelensky. Putin amaze gomba basikare 375 ngo byo gukuraho Zelensky. Putin amaze gomba tank 3200. Putin amaze gomba cruise missile 1820. Putin amaze guhomba fuel tanks bivango ibintu bitwara ama essence n'ibiki 11800.
Putin amaze guhomba helicopters 324, amaze guhomba aircraft 331, amaze guhomba warships 23 na submarine 1. Ubwo ndakwapudetinze mu bintu Putin amaze guhomba. Putin akomeje kuopoza bya bintu 10 nagusomeye ejo Zelensky yatanze kugira ngo nimba isi yifuza ko intambara ihagarara bagomba kubwira Putin akabyubahiriza. Putin yavuze nyine ko yabyanze. Bimwe yabyanze. Noneho ibintu nakuye ko ari Amerika bayamwandikire imwandikira ibintu babona Putin adashobora kwemera. Iyo utabyemera havuka ibintu bibiri. Icyambere bigaragara ko ari udashaka intambara irangira. Bivuga ngo babana bavuga ngo Zelensky n'utemera ibiganiro yavuze ati ngiye ntanze ibintu 10 Putin abyubahirize intambara irangira. Iyo byanze bigaragara ko ari wowe udashaka ko intambara irangira. Icya kabiri iyo byanze bivuze ngo wemeye kuguma mu ntambara. Iyo ni proposal ntabwo ari negotiation. Ruma ntabwo yanga ibiganiro. Iyo ni proposal not negotiation. Uburiya ibiganiro negotiation. Watewe ninde? Watewe ni Putin ni na Sony Zelensky. Nese umva turugomba gutanga ibi bikorwa. Niba intambara iri hagati yanyu. Muraganira hagati ku nyungu zanjye mwese mugaharanira inyungu. Iyo utanze proposition urengera inyungu zawe. Bivuga ngo Putin we ntabwo uvuga ngo yarabyanze. Ahubwo Putin icyo bamuha nibyo bamuha amahitamo. Hoya. Bivuga ngo Putin ni wateye. Yeah. Zelensky ari kwitabara. Ntabwo ari kwitabara. Zelensky arimo aritabara, Zelensky ari muri offensive. Ntabwo ari kwitabara. Ari gukora iki? Nyine ese ari gutera. Zelensky ari gutabara igihugu cye ntabwo ari kwitabara. Ese bitaniye. Nese Zelensky, iyo mvuze Zelensky ni Ukraine. Zelensky arimo aritabara. Rero yatanze ibintu 10 kugira ngo Putin nabyubahiriza intambara ihagarare. Ubona wabwira Putin ngo rekure ibice. Putin yaravuze neza ngo ibiganiro birimo kurekura ibice muzabyihorere undi washaka iki. Okay, nyine ngiye ndimo navuga ngo Putin atabyubahiriza kuko Putin wizi ingingo 10 we ntaza afite. Putin nta kintu atanga kugira intambara irangire, nta cyo atanga. Zelensky ni ubitanga wenyine. Iyo Putin yanze kubyubahiriza havuka ibintu binini byo nshaka gusobanurira. Icyambere iyo byanze bivuze ngo ntabwo ushaka mediation. Icya kabiri iyo byanze bivuze ngo uraguma mu ntambara ari byo Biden ashaka. Impamvu mu propose ibintu bidashoboka kugira ngo abyange agume mu ntambara ari byo Biden ashaka. Bivuze ngo biri useful kubyanga. Reka turebe ibyasohotse muri Rokotro offensive. Biden yahuye na babantu bo mu nteko ya Amerika ndoko abandi bicyuka b'abasena n'abadepite. Baganira ku mafaranga batari gusinya angana na miliyari 110 z'amadolari, harimo miliyari 64 zigomba guhabwa Zelensky, miliyari 14 zigahabwa Netanyahu, izindi zigahabwa umupaka wa Mexique na Amerika kugira ngo bakoreza structure. Ubudage bwohereje intwaro muri Ukraine ziteye ubwo, harimo za Leopard, za drone, za missile, yohereje tanka 16 izindi zitari Leopard, yohereje 50 mobile satellite 50 zigendanwa. Donc ubushobora kwivana no kayishyira hano indi ukayishyira hano, donc ziri mobile 50 zose. Yohereje ibyo twita helmets 1840. Helmet ni za ngofero nyine za gisirikare ziba ziriho jomeri atabyana iby'icyuka bya PDF bidafite sens. Donc ziriho jomeri. None wo yohereje drone surveillance 25. Donc zitata makuru zireba kamiteza abarusiya n'ibiki byose. Ubundi niyo mpamvu nakuye ngo mu bihugu byose bifasha Ukraine. Nubwo Amerika yakoreza ibiki byose ariko ngewe ammunition ubudage bwohereje tuba tuzi ko ziri strong. Zelensky avuye muri Swiss, urabize habaye inama ya World Economic Forum
yabwiye abanya-Ukraine ko bagomba kujya muri mood y'intambara, kuko burya abasirikare bari ku rugamba bakeneye background, bakeneye abantu baha morale, babazanira ibiryo, babashyira ibuto, bashyira iki byose, bavuga ati namwe muze mu ntambara mudufashe. Abasirikare bakeneye backup yanyu, donc igihugu cyose kijye muri mood y'intambara, buryo nta muntu wa ntibindeba uhaba. Yarabibasabye kandi ubwo barabyumvise. Umuntu kuri igisirikare muri OTAN yavuze ko Putin intambara yo kurwana ari intambara yo gutinya demokarasi, kandi koko nibyo. Putin intambara Ukraine harimo n'ikibazo cya demokarasi, kuko Putin amaze afashe Ukraine ntabwo byabirangiye, yareba n'ibindi bihugu doko byahisemo demokarasi akabyinvadinga, Lithuania, Slovakia, Estonia, Finland, iki byose akabitezamo akavuyo. Donc arimo aratinya demokarasi. Niyo mpamvu Putin abantu bose bamushyigikira, abanyagitugu, Lukashenko, Kim Jong, Xi Jinping. Museveni ko atamushyigikira. Museveni umu agent ntabwo ari Museveni umu agent ntukamara muri espace. Urafata umuntu muri Afrika no ukamuha function muri espace geopolitique. Ariko nese South Africa ko bamushyigikira. South Africa burya ntabwo ari pro-Russia, ntabwo ari pro-America. It depends. Atange ubu Cyril wavuga ngo ni umu agent wa Putin. Ni wambwiye ko yohereza, oya ntabwo ari umu agent. Ako ni wambwiye ko yohereza intwaro mu Burusiya. Nuko Cyril akeneye triple balance of power system. Cyril akeneye ko centre geopolitique ijyamo abantu batatu: Putin, Chine na Xi Jinping na Biden, bari mari batatu. Umuntu wese uvuze ngo nimba harimo Chine na Putin na Biden, Putin ashaka kujyamo South Africa akora utuntu tumusupporting kugira ngo asangemo Biden. Niba bakeneye batatu rero bivuze ngo bose iraba balancing. Ikindi cyabaye, Ukraine yaguze César 6 mu Bufaransa. César ni ibisasu, donc ni urana hari imodoka nabyo bironshinga bino bisasu byandi bigira gutya. By'Abafaransa babyita bya César biteye ubwoba. Yaguze 6, kimwe kigura hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 4 z'amayero. Urumva birahenze. Ukraine yaguze 6. Estonia yavuze ko igiye gukuraho orthodoxe y'Abarusiya ikora muri Estonia, kuko yabonye ko Abarusiya bayisengeramo ari abatasi. Iravuga ati iki ni security threat kuri Estonia. Ubwo urumva kandi muri Kenya bagiye gufunga orthodoxe y'Abarusiya, urumva na Estonia biraje, donc ubwo nibindi bihugu bizakurikiraho. Abantu bashinzwe ibintu bya nucleaire ba South Korea, ba Amerika, ba Japan bagiye muri Korea y'Epfo kuganira ku bintu bya Kim Jong Un aherutse gukora. Baravuga bati tugomba gukora ku buryo Kim Jong Un agabanya karinda afite muri espace geopolitique ko gufasha Putin, kandi ibisasu Kim Jong Un yahaye Putin tugomba gukurikira ku buryo tugakora ubushakashatsi ku kintu Putin azamwishyura, kuko ntago bimuhereye ubuntu. Kandi urumva bagiye no gukora silances ku buryo Kim Jong Un azagomba gutera Korea y'Epfo kugira ngo avuke intambara ya Korea zombi. Kuko Biden ashaka ko umuntu wese ufasha Putin amushora mu biki. Chine kuri Taiwan, Iran kuri Israel, Kim Jong Un ku y'Epfo, donc buri muntu ibye. Amerika n'aba allies bayo bavuze ko bagiye gufatira ibintu bifite agaciro ka miliyari 300. Urana banki y'Abarusiya, donc banki nationale y'Abarusiya, hari amafaranga igenda ibitsi Burayi muri Amerika. Bavuze ko ayo mafaranga angana na miliyari 300 bagiye kuyafatira kugira ngo azafashe gufundinga intambara Ukraine, bajye baya Zelensky. Uburusiya kubera ubwoba bw'ibisasu bya Ukraine bahagaritse ibirori byagomba gukorwa na Orthodox hara muri Belgorod, kubera ko batinya nyine airstrikes za Zelensky. Donc babwiye abaturage ati Zelensky ashobora kubarasa, ntago dufite ikizere cyuko ibyo biri mwabikora ngo bicemo. Abafaransa
baronshinze ikintu bita anti-Rally coalition, bivuga ngo abafaransa n'ibindi bihugu byo muri Europe bakoze ikintu bita anti-Rally coalition kigamije gukorera Ukraine za anti-Rally muri iyi ntambara. Urumva rero Ukraine yitaweho cyane, niyo mpamvu nakubwiye nti Tshisekedi na Zelensky niba perezida bagezweho muri bino bihe. Rero nshimira abadukurikiye mwese mbashimire, ubwo na dusubire mu kanya umugaba w'ikirenga umba umugaba w'ikirenga mu kanya rega ugareka ntumira abantu mu kanya faci namara kurahira turaza kabwira Sanchez zabayemo turebe ba Moise Katumbi ba Fayulu turebye batangaje gusa nye turibanda ku muntu maze kurahira ku mutegetsi ngo turi bwibande ku muntu uri burahire turebe discours ari bugeze kuba nyagihugu ba Kongo ndakeka ntabwo ari bwiwe bagirwe n'akarere ashobora no kwita kuba bafitanye ibibazo hano mu karere turebe na za discours z'icyuka zaba Fayulu na ba Katumbi ashobora no kuza kuvuga kuri SADC n'ibindi ubwo mu kanya turaza kuganira mu kanya turasubira donc ibyo Tshisekedi yavuga turabikora ikiganiro gusa na feedback ni habari sindi feedback zo kubopoza z'abopoza nazo turaziganiraho nuko nciye mu ijambo nagiye kubabwira ngo mu kanya turasesengura ijambo umugaba mukuru w'ikirenga wa FARDC nibyo n'umugaba mukuru w'ikirenga ari bugeze sinzi mbabonye liste arahindu Sauli yasize liste muri groupe y'abantu bari bwitabire biriya bintu n'abantu bagera hafi muri 30 bateye ubwo ibihugu biteye ubwo gusa arihinduka umugaba mukuru w'ikirenga mu kanya ntabwo arabawe atararahira ntabwo yakugeza ubu Tshisekedi ne president wa Kongo nese FARDC irigaba ayubwo aracyari umugaba mukuru cyane rwose ayubu ni president oya mvuga ngo se ni kimwemeza ahita bawe ibindi nukurahira ku baturage ariko constitution bayamwemeje ubu ni president wa Kongo ubu ni president n'ubundi okay nk'ubu habaye Assemblée nationale ya Loni Tshisekedi wagenda hagarariye Kongo okay so umugaba mukuru w'ikirenga wa FARDC turaza gusesengura ijambo yavuze arahira ariko no kuri nyine nuvuga ngo kubapoza nabyo ntabwo twareka kubivugaho barabicyuka ngo bakatumbe habaye hari ibyo cyangwa icyuka FC nyine abopoza be hari ibyo bavuze erega ubundi Tshisekedi nta n'umwopoza afite erega umwopoza n'umuntu scientifique ariko Tshisekedi abopoza afite ne bafite ikibazo kinda so reka tubashimire ngo nawe utana nitwa Muganga Ndori mvura indwara za Kinyarwanda iyo umuntu aje tugana turamukorera ibyo ashaka byose kandi umuntu yaduhamagaye urabona nomero zacu aho ngaho urazireba ari urwaye ibisazi ari uwo bibye ari uwo baroze ari umugore yaroze ari umugore wateshejwe umutwe n'umugabo ibyo byose turabivura turabikora ari umukobwa wagumiwe turabikora byose ibi ngibyo ari uwahuye n'inyatsi nawe turabikora ari abo mu mahanga bose iyo babonye nomero baradusanga ni benshi baguha umuhamya bo twakoreye tukorera hano rero mu karere ka Rubavu ni karibu ni muze mwisanga turabavura.